Veseli četvrtak je napravio još jedan boom u svetu stripa i pre par dana lansirao svoju novu ediciju, novi Lunov Magnus strip. Neko slabije upućen će sad možda da bude zbunjen, jer već nekoliko meseci Golconda izdaje Lunov Magnus strip i to nastavljajući numeraciju na dnevniku. Međutim, i Veseli četvrtak je odlučio da svojoj zlatnoj seriji dodeli parnjaka i tako su ubacili prefiks novi i žurka je mogla da počne. Ali ove dve edicije se razlikuju i u još po nečemu osim u finesama oko naziva. Najočigledniji je format, ali u ovom videu neću da pravim poređenje između Golcondinog i Lunov Magnus stripa Veselog četvrtka. Samo hoću da naglasim kako mi se nimalo ne sviđa pokretanje još jednog sukoba u stripovskom svetu i uopšte ne želim da zalazim u to ko je u pravu, ko nije. Samo mislim da bi ovde saradnja bila mnogo produktivnija od spora. Ja danas želim da pričam u prvom broju novog Lunov Magnus stripa i odmah hoću da naglasim da izdanje izgleda apsolutno fenomenalno. Veliki format, odličan dizajn i maltene 400 strana. Unutra imamo i nekoliko uvodnih tekstova, ali i proznu priču o Lunu, kralju ponoći, kojim je odata počast Mitru Miloševiću, koji je inače i osmislio Luna i pisao priče o njemu pod pseudonimom Frederick Ashton. Dalje, bilo je mnogo komentara na cenu ovog izdanja, koja na kioscima iznosi 1280 dinara, dok je u striparnicama sa onim standardnim popustom 1024. Većina smatra da je to skupo, ali kada se malo bolje sagledaju stvari, to baš i nije tako. Ovo je format koji je gotovo duplo veći od standardnog za Bonelli stripove kod nas, a prostire se na tačno 356 strana. Dakle, ovaj LMS je neznatno skuplji od 3 sveske redovne serije Veselog četvrtka, a sigurno je više papira utrošeno na njega. U prvom tekstu na koji nailazimo kada otvorimo strip, saznajemo i da će ovaj LMS da izlazi na 6 nedelja kao i zlatna serija, a da će takođe imati dve verzije naslovnica, originalnu i domaću. Kao što vidite, ja sam ovaj prvi broj uzeo u A verziji koju je crtao Dotti, i to zato što ne nameravam da ovu ediciju skupljam redovno kao zlatnu seriju, jednostavno ne mogu da pratim sve. Ali me avanture mladog teksta i tekako zanimaju i ne želim da sebe uvedem u kolekcionarsku zamku kupovinom korice B, koja bi uslovila da zbog prelepih domaćih ilustracija kupujem i stripove koji me ne zanimaju. Eto, u sledećem broju ovog Lunov Magnus stripa je Dylan i njega sigurno neću uzeti. Po uzoru na Galepinija, koricu B za ovaj prvi broj je nacrtao Bane Kerac i ona izgleda kao odraz u ogledalu korice za prvi broj dnevnikovog Lunov Magnus stripa. Štampana je samo u 500 primjeraka, tako da će brzo da se razgrabi i kasnije će da dostiže astronomske cene kod preprodavaca, tako da ako želite tu koricu, požurite, mislim da neće biti u ponudi duže od mesec dana. Ali da konačno pređem i na sadržaj ove velike i lepe sveske i na njenog glavnog junaka Texa. Ovde su sadržane čak dve kompletne priče o Texu. Prva je ona koja je bila i u prvom broju dnevnikove edicije, kao i tada i sada nosi dva naziva. Tajna zlatnog rudnika piše na korici, a unutra je nazvana zagonetka srebrnog korbača. To je u originalu 64. broj Texa, a napisao ju je Gianluigi Bonelli sa crtežom Aurelija Galepinija i Virgilija Mucija. Reč je o prilično klasičnoj epizodi sa
dosta akcije. Tex i Carson nalete na pucnjavu u kojoj strada izvesni Ortega i na samrti spomene sina pružajući Texu čudni korbač, odnosno vrstu biča sa srebrnom drškom. Tex i Carson požele da nađu naslednika i predaju mu tu svojevrsnu Amailiju, međutim to će ih odvesti u opasnu avanturu koja uključuje 2 meksičke bande, jedan gradić i potragu za španskim blagom. Ovo je odlična priča za opuštanje živaca, nema nikakav poseban kvalitet, ali joj ne manjka akcije i jednostavnih, a jakih dijaloga. Najklasičniji mogući špageti western sa jednostavnim zapletom i naivnim rešenjima. Crtež je takođe jednostavan, sa puno praznina, ali nikad nisam bio neki fan Galepinija, međutim ima nešto u tome kako crta figure tih western junaka iz likovaca, a i oružje ima neku posebnu notu kada ga on nacrta, ako znate na šta mislim. Sve u svemu zabavan i jednostavan strip. Druga priča je svojevrsni reboot i počinje na 107. strani ove knjižurine, odnosno to je prva priča iz serijala o mladosti Tex Willera koja se u originalu prostirala na 4 sveske od po 64 strane. Ovde je ponela naziv Živ ili mrtav, a na njoj su radili Bozelli i De Angelis. Tex je u vreme radnje ove epizode, a i cijelog tog serijala o mladom Texu, odmetnik. Traženi ubica koji je na poternice dospeo nakon što je osvetio oca i brata. Odmah na početku se suočava sa grupom lovaca na ucene, a potom i sa poterom koju organizuje šerif. A onda i sa bandom okorelih ubica i sve se to dešava na teritoriji Apača Čirikava, kojima je poglavica Kočiz, Texov pobratim. Uglavnom je veći deo ovog stripa nemilosrdna jurnjava i pucnjava po pustinjama Arizone, a delimično se komplikuje kada u zaplet upadne jedan medaljon pauni indijanaca koji navodno krije put do blaga. Ova priča nije ništa naročito, ali i za nju donekle mogu da kažem isto što i za prethodnu, dobar alat za opuštanje živaca, za neka neobavezna čitanja, za tako jedno samo uživanje u westernu. Bozelli je isto kao i pokojni Bonelli majstor da od westerna napravi meditaciju, s tim što su Bozellijevi likovi kudikamo zanimljiviji i imaju malo više dubine. I on se trudi da piše na klasičan način, bar sam to primetio kada piše većinu Texovih priča, naročito novih datuma. Namerno zadržava, tako stičem utisak, namerno zadržava tu naivnost u nekim segmentima, mada mislim da je u tome preterao u poslednjoj četvrtini ove priče. Ovo jeste zabavna pucačina tokom većeg svog dela, ali od nekle postaje jednostavno besmisleno jurcanje u krug. Crtež De Angelisa je odličan, snažan, izražajan i u toj meri dobar da me je često podsjećao na Andreučija, koji je moj omiljeni Bonelli crtač. Dakle, to bi bilo to što se tiče ovog prelistavanja mladog Texa. Sledeći broj donosi Dylana Doga i izaći će 6. aprila, a ja ću sa nestrpljenjem da čekam da bih video šta je u 3. broju i da li ću da kupim taj 3. broj. Kao neki zaključak rekao bih da vredi uzeti ovaj 1. broj gigantskog Luna Magnus stripa i da je odnos cene i kvaliteta zadovoljavajući. Dobit ćete 2 klasična Bonelli westerna u jednom stvarno perfektnom izdanju. U komentarima očekujem vaše mišljenje na temu novog Luna Magnus stripa i vidimo se uskoro.